kynhun ni lekai jong ka Mawlarshong Sports Club minta kesini kala yo ban khori ka jingjom bat kanam Lahduh haka Super Division jong ka lempeng ni lekai Ndsa Premier League Football Tournament arja apsan ikini kanam Lahduh ka Super Division ka Mawlarshong SC kala yo hadin ba kala la ban pelim no da saugul la argul ya ka pending ray SC Lyngba ka tiebreaker hadin ka jinga khat kabla ne shemphang haka jingi lekai klem da don manu ba yo ban tap goal haka jing kon final persha haka ne ka lempung kabala long haka singi ningkong jong kata yo madan new nongsynshar haka ne ka singi uba Gabriel walang MLA ka nongsynshar ulawan balong kum kongsan haka jingi don lang ru president ka MFA kata uba Hamlet Darling kum usembut kongsan uba YG Lyngba working president ka Mawphor District Sport Association Wemele barim kanongstone ba Macmillan Bersat uba BS Carlor President ke Ndsa uba MT Gordon General Secretary ke Ndsa ba GJL Sangyang Dekhat jong Football Committee ba CP Mawkon ADC West Khasil Dekhat ke Ndsa ginong ilam shnong bat kiwe kibla samru yaki khusnam menta ka samai ya ka nam best goalkeeper hakani ka lempung Ndsa Premier League ayo ban khur do samla tei bok lingkhoi na ka Mawlarshong SC best player Rishan Khadosa na ka nongsynshar FT bat ya ka nam top scorer la yo ban khur do sil vista thong ni na ka Mawlarshong SC bat ya ka nam emerging player la yo ban khur do amasli Nongbri nakamau kawa SC nolor ka trophy ka Mawlarshong Sports Club kum kalado kala yoru ya ka song pisa ka balakot siya ka shilak tingka bat ka pendeng ray SC pan kala yo sanpo hajar tingka Teman. Kireng ah. Hala. Coba